Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sorash nong kanong hali uba hunbok lang minsong ula kanta ya kujing keno jong ka senjuk kinong sensarsh nong par ken baki khangla deki banwan shimbenta hagani ka public hearing. Habakran baki nong tho khobor uba minsong ula ong baki lashna ya ka pandal ka bahe namar ki kwa babaro ki bawan kinla bandrung hapo jongka. Nakliang uba minsong ula ong baki tu ki ba sha khang linti ki deki rew shimet ki badan ka we ki jingthmu ki bawan om ban shimbenta ka public hearing hendai banthau jingkulmar. Ula ong ke ke penong ya ki banwan ra pa ba na ki khat san tali ki shnong ki bomdan bentai e barganik project lada ki kwa ban kran ki nong yalam ki de banwan klem dale politik ya kani ka public hearing u sodar ula benrap da ka baong ba ka nong hali kala puli bhai kani ka project hashwa ban benjur ban pediang haringkat ka kular ba ka wa khan kan shakta asatya ula ong ba kan omlong kum kamatan hamaulai ka bakalalong ka jaka bajaklia namar kam shimnadan ka plan ka babyang bat ka jaka ka barit kanong halipat kadon ne kajaka ka arspa akar bat kinle ru deki kor ki bor jogo ne kajuk menta ulong baka public hearing kala ya be ya renti khlem ko jing penthot hak baki ba persha bat ki ba sha ki lepun pawi lagi jong jing pen sngo khlem ko jing penthot em nghĩ rồi bà kỳ đơn kỳ bạch bạn nông sung nong na kini kisnong ba marjan de kỳ làm thmu ban wan chakne ka public hearing handrei ki sha khang hasin stenglanti na ki bạch bạn nông sung nong jong kene kisnong na hali kim sha ya ki bakin wan yesim banta chakne ka public hearing kisnong hali ki labo de volunteers ha ke ek ba fed ban ong kan itu ki volunteers ki pek tang ba don ki babu ai tang lang wan ki bre ki barak plakat ki deng gini tai itu ngi habbo bai nomor ba ban maintain jaga ka suka sain jongka hearing hi jongka meeting hi kamu apa ong public meeting don kami public ndai public de benlong de ben soto kan ba iwan atau public ndai ban rak kini kitiar gitar ban rak ini tai hingi bo kum jerap iki pulit amita ni ba wat u presiden jong ka to senjuk ru kami alat ban dong sepo sak khang ki hakita ki volunteers ki kami ban dong sepo ang kata la ki wan da kata jimut ong ba mi umok unrung hapok madan unra lagi ne kitai te long wan da kata surah de nakaliang chong ka bod district ong ba la tapi kwa ban le kim khang tang bai kini te kin screen shot kin long ta ka kata kom ban nam thut kata ka meeting wan do pek ba bubun kin te la kam kumno kalong ta kin ada ki dan kata ka jing snow badan norim man kran le yu datang merwet la ban kran ngi meneh ang ni berpersak ki kran sangut nrungut ngiru kran sangut nrungut ndai ba kran tanu te ki la ta ki dan arpungut long kalam yang iki ban kikin kran kin kenom kran palak dira na ka sangut nrungut kalong ta kan kitu pi ba kai ki cimut ki ban wanyalam dak pat bur gum tu na kita khat san song ki ba khandon suka na ki ta bat kan ki project ndai ba kadai kadang ki ta kadang norim ki bikin yalam khat san aku tulik sno kalong ta kan ka persai ki jong ki gari ba kani ka project la ka wan ka ta ai ka khen itu pidan kumno kan kata kan ni dawai sukar ba kanum pentut jaga coba pentut sa hamatan mulai ngilak keren lupai kata lada kim lek kumta mangi snong nongkong bahasa kita kalau kumta kita kiwelei lada ladap kan hering daki wan kena mene kiwan pentut lada pentut nong tu lada kalong dak mlong gitu kila don lagi jong snong kila ale tuh kim don cita yesu ngipat badang ni kan beman kesini im ngisong nifan telong kata kan kata ini te haba ngipat ni cibatai besai ndai bakin kami cibatai ni dapat benia kajing benia kalau jungi kala seduk sebar jalan mar belai bagi ong bangin lek kum kata tinggi ni buat benia iki hadin nata ngipet la kila persang ni em apa marten mulai kum cipet jungi kum jing lek pet jungi kila persang kata te hamulai pat kalong ba kajing batai ke jungi kalong ba kim yok sedang nadu besar dikatakan ke fil jugi hang ne ong bani besang te ka wero ni ka cakak la he aspa ikat te ka ba ki mulai te te ka kena ikat ki cakak barit tang ban shift ni tai ro kamlong itai bentai ba te ka wero long saman ki sinong ai ka oras program te haban kong gitu adan ke meeting po di office ala batai na po municipal bakalong kumni kumtai ya batai din detail bis pang solid waste management hadin bagi la batai teki ong ba ngin lai ki kwa ban wan se ki kisnong tin nakali municipal kala lai pendap kita kamram semen kisnong te ayu pa kilaman ong ba kita kipat ba bur kin wan hang ni kita kat kisnong tari kisnong na hali ka ayat bait ti kuno kisnong halo ka tingi abit ti itu ka public hearing ni sokman masih ba kai ga ba sota ka thmu nakali kisnong ka pediam
ini semua kalau biang kita kacing pelong ini kah dari Tubun kita kicing aji mo tupe ke sarkar kila penulong ne kila ai ka to ka assurance bakin kile na kan ka agreement ke tupe. ya agak insurans Henry kasnong kanam pat kampat long tikna nomor ba nimpat yasoy kata ki yasoy jungi kan long hadin ba ke sarkar kala tikna ba kan simi kini ceka hang tangin ai kita kaji yasoy bakula Hakan kisnong nang hali kadon kan ati kisnong ki ba mencur ni ka public hearing. ini ngidon lagi di gidam te borok ta ki yang jori Kin kita ya de gelum suco kasnong nang takang ini ka kasnong kadang kadang ni kisnong hakin ki paramarcan kita ki khatan kisnong ki ong ba ki kami olat bandung hakin ka cingilang ba ki pempau ke cing sosi but ki persya ro ikan ka public hearing taksa. ya kita kat sansulong am dayo jitip batikina ndai kita sencuk te ngayo ala jitip te ya ki kacing pelong kani madan tu dai long ba kacing ajimut kecuki mari kuat bandrung hang ni mensua kalau dong sisin hakat we pakcaka kadi berat te ki aiga objection ba te caka berat pelong te terdaw na po pollution board ya jimi ba min pelong caka ka bakam he kang baki we ba kuat sahi kata kejiwan kejungki ada kem penuh kam kelakum no namar ngi yang senak nang ni caka baki kinuan andai ni don lupa kata jimut sini selet ba nin khang iki kaji sakang iki dai baki don hi kata ko we pa jimut te ya kata te ka body stick ni baki bulan ka ki su ita nong ben batai ma yang ngali ngam adon hang ni bentang ngam la ben batai detail kalau ngam ta ke andai ki sai ka senong ka priang iki senak nang ni caka ba de baki ajimut meki kalau ngam ta tiki ong ba kin ya shong meeting kin ai daga jingtho shaka sarkar ba kin om pediang ya gande ka public hearing ba pelong ta kesingi namal ba kim yo banwan ya shimbenta kai ba pidan kita ngim la menong namar ka dika opinion gitu ki